Жүрек сапсым толы екен. Ұрыш қарасаңыз. Қайтпайды екен, да? Болды. Like. Ассаламу алейкум, Ошқор YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандездер, биз ноокаттабыз. Ноокаттын центринде турабыз. Бүгүн Ануаржандан жакшы аттар чыгат экен, сиздерге маалыматын берип жеткирип өтөбүз. Ануаржандан сурайбыз. Суроолорду беребиз туугандар. Жакса Ануаржан менен байланышып бересиздер туугандар. Биринчи номердеги ат ушул экен. Канча ат чыгат азыр чогуу күбө болобуз. Ануаржан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, расман келиң экен. Так. Кандайсыз? Саламат, ден соолуктар жакшыбы Ануаржан, иштер жакшыбы? Шүгүр. Жаңаттар келген окшойт жаныбар, а? Жаңаттар экен. Будан бир жума мурунбу? Бир жумага боло элек, э? Боло элек. 4 күн 5 күн мурда келип бир 3 ат тартып кеттик эле ушул жерден. Ошолор тууралуу биринчи маалыматты бер, анан кийин булардын маалыматын жеткирип өтөлү. Атты саттык экен. Үчөө тең сатылдыбы? Сатылды. Экисин Өзбекстанга кетти, бири өзүбүздө калды. Экөө Өзбекстанга кетти, бирөө Өзүбүздө бuyakta калды. Эми бүгүнкү чыгарылышта канча ат чыгат? 3 ат чыгарабыз экен. 3 ат. Биринчи номерде ушул болду, а? Ушул. Бул кайманаты барбы, жокпу? Кайманаты снайпер деп коюп койдум. Снайпер. Снайпер деп өзүң коюп койдуң. Өзүм коюп койдум. Неге снайпер деп койдуң эми? Вообще курч така ат бар го. Курчпу? Курч. Кайтпайбы? Кайтпай. Жашы канчада? 5 жаш. 5 жаш. 5 жаш. Мына кабак кашын көрүңүздөр, көкүрөктөрүнө. Путу колу тазабы? Топ таза. Так. Мына 4 тыягын текелетип тартып коелу. Үстүлөрү кандай аттын үстүлөрү? Өзүгө жараша экен. İçinde Мынакей кайтып келсе дагы маалыматты жеткиребиз туугандар, бизден алыстабаңыздар. Атты көрүп турасыздар. Биринчи номерде снайпер экен кайманаты. Калган суроолорду да беребиз азыр кайрып келсе атты. Скаладан кайтпайт. Неге сузаңыз кете берет экен. Бою канча чыгат бою? Ой, 1.65 плюс экен. 65тен жогору. Эрин азыр тепсе болгон окшойт, кичине. Буну акече өзүбүз улак болду, дең. Буну сап көрдүк. Кичине кыйнабастан алып кирип көрдүк, жакшы ат. Улагы текшерилди уже. Текшерилди. Кандай кирип чыкты улага? Жакшы кирип чыгышы өтө кыйнабадык атты. Уруштары кандай экен? Качыштары, немелери, жабыштары жакшы экен. Үстүлөрү кандай, үстүлөрү? Үстүлөрү жакшы, өзүгө жараша. Жебич кандай? Жакшы экен ат. Ден соолугу? Ден соолугу жакшы. Жооппу? Мына ичинде мындай ишиген жери турабы кичине? Кече камчы уруп койгонун окшоп кичине ишип калыптыр бүгүн ака. Онда ишик жок беле өзү? Жок, ишик жок экен. Бирок ол эмес жок, мына эки тыяк алып экен. Такага туруштары кандай деп келди мунун? Такага туруштары жок. Адам ылгабайбы? Жакын экен ака. Жаман адаты жок. Жок, ондой адаттарын көрбөдүм ака. Бир Ануаржан кое бересиң, эмне кыласың муну? Снайпердин кеткенин көрүңүздөр. Снайпер деп айтылды биринчи номерде. Болду Ануаржан, токтот. Көрдүңүздөр атты, эми баасына токтолобуз. Баасы кандай болду? Оозу да орто окшойт менимче, мындай байкашыма караганда туугандар. Скаладан кайтпайт экен бул. Кайтпайт ат. Ануаржан мына дөңгө чыгып кетти кайра эле. Көрүп турасыздар, снайпер болуп атат биринчи номерде. Болду. Ооздагы элпек окшойт, а токтоштору. Болду. Кайтарып келем Ануаржан. Ат кое бер деп калды, а? Кое бер dedi. Эми снайпердин баасы канча Ануаржан? Баасы ака 2300 ака. $2300. $2300 экен. Мына баасы дагы өзүнө жараша айтылды окшойт. Базар баасын деле айтат экенсиң, а? $2300 экен баасы. Биринчи номер. Мынакей, калган маалыматты экранда көрүп турган номерлерден ала бересиздер. Экинчи номерди байкап туруңуздар. Кашка. Тай окшойт. Бунда маалыматын жеткиребиз, чогуу күбө болобуз туугандар. Эмнесин көрсөтөт? Ануаржан өзү маалыматты берет туугандар, бизден алыстабай туруңуздар. Мынакей. Ат баккан чабандес саяпкер балдарга сиздерден лайк болсун туугандар.
Takada çok okşayt menimçe. Anvarcan bunun takası da çok okşayt ha. Takası bilmem takalangan eken aka. Taka görgönmü özü? Takalatkan 3-5 etpedim aka. Toktayım. Takalar tushqan eken. Takalar düşüp kalıp biraz Evet. takası çok doydu. Kolu taptaza biroq. Başkası köküröktörü. Yaş qanday bunun yaşı? 3 yosh aka bu. 3 yaş. İşini açtıralım. Ashtra tak. Ana aka. Bıştı. Pishda. Taktap duruyorum. Bir yolumdan da denemişlerim tuyakların. Tartıp koyalım. Bolga joş ele jeviç qanday bunun? Jeviç yaxshi ekan buni ham. Üstleri qanday? O'ziga jarash aka buni. Boyu qancha chiqadi? Boyi 1.60 plus. Parodasıçı. Para bayar aka. Paroda. 1.60 dep qoyar. 1.60 aka. 1.60. Biroq yomon qurch aka bu bog'. Qurchtig'i, yuragi butunmi? Butun aka. Mana ko'rib turasizlar. Bunda chopib ketdi. Qisqacha ma'lumotni beramiz. Mana o'spirimiz deganlarga bıştısı dag'i chiqdi. Ikkinchi nomerda baldarga olib beram deganlarga enchiga turganlar mana ustining ketganini ko'ringizlar. Shamalagan jonivor. Nega bizden alыстабай turыңыздар туғандар, болгон маалыматты жеткиребиз. Болду, токтот. Yomon qurch aka. Жеңил экен, а? O'ta jengil. Болду. Көрүп турасыздар. Денсаулыктарын сурадык туғандар. Айландырып чабып калды Анваржан. Анваржан улак кылып үрдүң го, токтот эми. Tek. Hiç ayığı yok ha? Ayı yok aka. Avratlar bar joq жақсы ekan. Karabayır ele dedin Para ya. bayar aka. Hem bunun bağısı kança ikinci nomerdeginin? Bağısı aka arzon qo'yam. Arzan mı bunun bağısı dağı? Bazar bağısında ele? Bozor bağısında ham arzon aka. Bazar bağısından da arzan. Arzan. Kança onda? 1700 aka. $1700. 1700. Kemi olat ha? Kem bolat aka. Mıke. Tuyaklarının mınday. İşlerini tart degenlerge işlerini daha tartıp görsetөбүз tuğanlar. İkinci nomerde uşul bıştı oldu. Kaytar oranı var. Hem üçüncü sınap çıgasın mı? Bo'ldi aka. Mıke gördüğünüzler tuğanlar. Bıştının kaysınsı jakkan bolsa bağısını bışırıp alыңızдар. Üçüncü nomerde öspürüm çıgat eken. Bunda malumatını alabız. Anvarjan toktota өргөм. Bunun jaş qanday Anvarjan? Jaşı 2 yaşar aka bu. Ha bu kunan mı? Kunan aka. Mana. İşini ham ochib beraveram aka. Tak. Dişini açıp koyalım da Mana görüşünürge. aka. İşini ham sürüp başladim. Mana. Hem sürüptür ha? Üstüne. Üstünden. Aha. Kunan. Kunan aka. Bu kayaktan gelgen hem malumatlı kişine ber çözün. Tört Novosibirdan kelgan aka. Novosibirdan. Ha. Tört qazın tartayla tekir etip. Uva işik yok ha? Yo'q, top toza aka. Tak. Azovu minilge mi bu? Yo'q, tinilgan yo'q aka, ozod aka. Azov. Kelganiga 10 kun bo'ldi aka. Ha жақында эле келди mi? Ot esini olib, ham sal o'ziga keldi aka. Qachondan ham chiqdi. Hem özüne gel utat. O'ziga keldi, ha. Boyu qancha chiqadi bunun Novosibirdan kelgen kunan? Boyi 1.60 chiqadi aka. 60 ga boradi ha? Jo'sh ekan o'zi bunda mo'yn. Boshni tik ko'tarayotgan jonivor. 60-65 aralığı çıktı da ya. Dörde anında. Sola bastırçımdan da çatqa ayaklarına göre öyle süründün, kunandın. Görüp turasızlar tuğanlar. 3. nomerde uşul boltat. Bolgonun kunan eken, joğun jolpusundan gelgen Novosibirden alıp gelin deydi. Hem Anvarjan bul jeviç qanday toqtat hem? Kamboy aka bu. Alып kirever. Alып kirever, жақсы jet aka. Jo'sh ele qo'lga. Jo'sh, odamga yaqin ekan. Adamga yaqin. Arqalarni tartayın yaqinroqdan. Qo'rsmin o'zi yo'q ha? Yo'q. Tuyoqlarni işlerini tartib qo'yilchi. Top toza tuyoqlar aka. Uva hem eshiklar Yo'q, yo'q. unda eshiklar yo'q. Jan kelsa jediği jebedi bunaqa. Jem jediği jeylek hozir. Jevotadi aka. Jem berib topsin. Başqalarini mana qavoq qashim ko'ringizlar. 3. nomerde kunanın basın qancha deysin hem?
Bazı 3000 dolar. 3000 dollar. Ha. Kem olav? Kem bolot aka. Bizge hem jakşakça keldi aka. Emin nomerlerdi aytып ötseň. Plus 996 Plus 996 0551 551 menen 60 48 48. 60 48 48 nomeri menen baylanışarsыздар. Biz чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Соодаға береке берсин. Саламатта калыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр.